Abrampa mami. Pole. Mami. That is saying. Enko rada Roma. When you go weekend was had the abba. Yeah, Dana come. And so you would jim. Baby, I'm German. Oh, why first of mammy? Oh, you're back when we say you're be a general come. Why first of mammy? So of mammy premeni. You won't fair. Me that's why before. Let us say, yeah. And then so dear, why the card and say, come out the cope, so Jaland, me a die you. That's it. Ujina what dear, and Drobianca demo, and so I can't. Oh, be very fine. If I have an say a coin, so no, or actually say more you do. It down so much here, pa. Now, the Jem for Konya will soon fa, sa feedback and into Japrocon. Yemia, bar, what they were to be saying, ya, Nidia Kuwa, none in your so woo, or my beton down or brand crying in the more, send me a call for military police. You. A war RBG. A war in my garden. A war swami. I war I dear Simony. Oh, Debbie. You are Nancy Conamia. Now, Jed Wadoruma, the Wooya Sugar phone is in GFL one. No question. Efe. Umuti and must have been an opinion, no was a woody, and ye. No correct. It's Umbedi and him, nobody a court. Nja senya kopo ya ma Thursday ni yemra omo ye lete enfa nkoma court register na omo process court no ma yen na so mo de sa atem no badwa so wa de koma han court register registrar se nya register Paulina madam Paulina e judge yenna I for military police for ase ewo so confordachi emergency conform emergency won mo a do so ase se penene so GFL so judge and voice in ye etiko ni wabre voice in ye voice in ye ye nyina wo onsa na wo twetwam na me yale pa wo Paulina Nkomo nim na brampa na ye gyan kakronso no hire so ntiapo ye siga machache bi na ewuo no wate agu asu na de nyamene na ya na so ye no kre sa no ye beto ye nti wabre usu ye da se dada kwasi Vladimir Frimpong manson na na ekweku Daniel ni agei owura kwabena efrifa edamase abena obene wasanto papa bi achimada de hye abena medase wate Kansan Samuel Nsoaba Jennifer Poku Riles Cuisine abena Poma Opoku September 22 as usual Joyce Jam and Cecilia Champon mo beba be kan nyina so Awurade Yakopon o nhira mo vida ensia Richard Osei edamase papa na yeba ma abena ne maame mom yere ma abra video ne kakra bi na fe yemfase da me Awurade no mo nsole nkoni nyom kwan ma abra video no na ba ma be no so ti se hwati ni turu mo ahia sa wo ba yale wu yade antese no wo ba no abra ne 5 cedi na chese mo ko ye no Josephine ukunu onya adwuma amede beti wo ti ni ma abna mo ko ye no papa onya adwuma galamse no ye mo fa Yes, fellow ko wo twi ni kuro mu anom no cheso no ti se do go bi no abe no kuro ne ma ebro no ne de one de yi ebusuafo said ye na mabna nufu na no apapai no sa dance die ya media wiase nyina montage so for visagema afawa we ye madansi die sanse nyame nkronkro hyeme sense media dansi emra Josephine mudi asem ne baaye no ye kan mframem but me gi contract maame ho edura na dwoa tiwe madansi di afarians nyina mo hye na mo tag enkonko to chief afarian ene ne really di mercy ene wake up team ni nyina enti yabo afa awia ensuo na yehira so no point of contact water no e wa wunsuo wo fie na wa maso
na pastor Visajema bosom paye na menyane Josephine ni bayi na mebusa ni se nufu ne benkuma na se nifa woka na me enso ne horo mimi nufu ne so na me gina mu bom paye e di man the point of contact na de ne nyame aye jo e de na asie na choma me da wase sisi anyame adum ne nufu na ye ne yew de ye ne hini yo bibia ko ama ni mienu nyina ya pepepe anu na ya tron kama wonte ya ubia se wa hwe ni ye kula na se bibia no dabi abra solitary 360 na ye hu de awrade aye na nwa kware na hu nwin na ne ntwesi foma ka ba me bi o America ne hwe kakra se trumpo o open aha enu ni ma bra ni o wona na ntuma gunu kom no de afa wa nyame aye no ane enti se de jo de na woka ye jam kwan me se wo mere sia de me woka ni se me da obi biara se nyame nhira obi biara titiru ne sompafo awrade nyam kase esa ne amaye ye fedodo na som yebo ya damase pa ne amahwe o Yakobon hye wana abu be ba choma Mary a wunu ya musende yeska ya damase e ba cha na masu fire masu fire so sendi mis come on sendi mis kade because mbabu bodina ebi bekam ti ko mu nyina bom do mase e ba che yo be ba cha wa wo sendi yeska bia ya damase ya me shira nyina de bi brem be ba cha kan se me maame a wo Switzerland a wo kunu wa Ghana se ya ma ne de adro bre yen ya me nhira mo pa no nya mo kase se ya re ba ya de ba ya obi anyi nani a wutimi ma wo kunu etwa akwai de adro ba yen Yakobon hye mo ne ya mahwe ye ho bia Yakobon hye wana mu na ye nim se enye ye nkwa no motimi aye we ya maye se de mo ye maye no ya me nka mo ho na mo nya ma afoforo so saa budamase yo abusua ena no ye de to manim eyi betena ha abayo adani ti kokoi right so ope baby atran so ni lamina metra wa mebi ya ma me bi frefra brochira de chia o se right nkotra ni fie na mse ma me ntimi ni adanse eti ante Josephine ne ba ma abra de metimi ay guarantee no matena ufio na right no urahe no matini tumo meo mitumi me dia dance be wi ase ne de cruise be fie yasem ketwa ti me pa chew se ye pe baby a jo ne ba ma abra bet no manyo masumdwi se de ma abra ko school kura ne nem se da bi omo me yenye na emfiri o twere exams ni nufu ay trum a o de to amani kum na wa be nom daachi abena be ka bi keto bi na munyam kwa na munko ka ho na obru nsamani mu no nyame wa ye bi amam boy udi ubenya sem pe o sakura we nufu ade kwa o giri nufu no kokabra no so me do bi biara siti true sompafo ma mo de mo paibo etamachi sompafo se me ba ye manyimi amana mo boame mo nyina amedamase Yakobon hye mo pa onton supangu ma brabos amen papa wa hye makaba atenenka pa chede yo na wi ado ho ba ko kire ne se ho ato chede ofiri ho ya ko chia no na asia no why yo meja mo kwan abena ya ma menti unka o ya mo ntamfre why obi anso frɛ sɛ dan no nya bia ma mo adwo mefrɛ mo why awrade ni manim no mfa mo wo hira mo nso nya mo kase na na so ton de yi be ba chom it's so fruit so fulai ti say we san start I say am ba no waton me san start akoya adwuma hwe yo nyame nti why ba dum fo be ba dum bi kura me nya be ma krokro we bi nsu no aba ama nsu ye necessary yo ene ba yo bye yo na asanteman eda wukuada Ghana mampanyini na nado danko akufo ado be di dwumasom bi yete yekumase a mutie yi monka ne asem enye mu low currents na yesi yekeka fu a yekeka dampan na yedija wo so a yedi asoa wo Dr. Mato Poku prempe wo ye package wo yimuya ye bibia woni mu ye boni din sonko ye so afa wo behwa anwode ne so wakonkoden emase ye kase anwoma so Ameli power plant no a yedi be si wona say yedi kumasi din atoso no Dr. Mato Poku prempe nkodene ya wakwama santeman se monka ne yetimi gina so nti ukuada mampani be pa ho ntoma ti asanteman
Dr. Mato Poku Prempe, Obocho Boya, Esam Solidinity. Now, Betty de Nipa, Abras and Tamai, me quanti out to chin sabi me yachini, me frachimu da. Nelso, said your mad domme. Na me suma be boss and tia bushienti. And I didn't to my bommy mu me concoding, and the ama Dr. Mato Poku Prempe say. Yami pay na dominant and this didn't want open. Some penny a bit yachino, epepem, just my Montanachi. Yes, I procure Shanipo, Neticuma Quadri, Nebegua Bribia. Wurano, Obeye, Amanaya Mama. If it's that, Yawada, and Kania Nebejana, me to a condition, Bomade, and so Kania in Asunti, Medashimu, Namu safety next week, or do for the club to be at nothing, Media Bomade. Maka, Case number 1. Shiraba na na yawo buokrom kumase we comprane antini abrante kokko ne hofe neso adwene ne nye accuse Vivian Ankama na nakuya ene ye frɛ no Kenya ase abirem ena baayo yi wonu so gina mu a wate atom Day in court. Kajiri Shiraba na what to say Omeradiado. Ye, who feel ya wobodia, and before Kosia, Snap, Koran, Babru, the happy. Oh, patch me, Budia. Emo, man, Snap, and I'm going to be focused here. Emo, and Auntie Annie, say how I don't need an anya gana for memua. Be assumed to Gary. Pedacosre, PC. Nabo, dear me. Me. Bodin Shavana Nayao. Mikra Snap, Mikrabodia, Mikrakosia. Mikra Snap, Ekrabodia, Ekrakosia. Sasama me bekin. Sasma me bekin. Nukre trodo. Nukre trodo. Minitro. Nanano Mwame. Nanano Mwame. Oda. Chiraba. Ewie wa beto ama me ka chiri na ho. Me pa cho ewie we am tro amode enye ahoguno so. Abo bi na epamo mi ntina ma dimika. Emu ade o shaso de de a. Emu ade si esan wani. Ye kan sem nyina odifo na awotwe nso. Ya soli ni bia. Ni maami wu ya yesi kuja na ya si Jehovah Witness. You drew a soli na si anopa. Same romantic church. Enyuma yebo. O chene. You drew on say edini. Enyuma no. Asa se fufuru asa ni ebo nyum ni ti se jazz na buso bi se ye be yase om se asa na om nyumuti more than 6 hours me see D4 no see wo na me see ti no mu twa bi because anyum no o te poko be dransa eso billing the game bi she be de kwasem na ye wo afọ D4 asa se foforo no se nyame afa ma wo me nyame be nya problem o de ko kotra the woman it does asa se foforo Nyasam ketwa na maniji wo mo ye page phone na yapon ye wie ye hwopia ko buko be it is actually me say wo ba sa se so na sabi uni ba ese wo na akọ ene ne kwasa abusu so de na siu ye hwie yapon ni mo jafredi romantic song de o mo tu bi we na se na kasei PS catchy si de ne hawa o de abeda wo maame mama wada man pacho mene girl bi na etenase Ewadim, branching man, I want patch and penetration. Modium, Munsuri, you twice way. Mamma, patch and penetration, Munana. A baby, I'm free, a Jumubana, or accusing me, say, me or in Penafo for one echi. On my buyer, a buyer. Oh, Tina, me come no crediache and say, Mini Ubia side of Onua or Jimin Debia, and Tima one time be said, I don't know, Pessemania, or Beji, and some name catch and say, one and all. And Okashem say minini di mojafra de obehu se meye ono nko ade a eriare so pachu mojafra se munni mojafra na onyin tun se ko baabi e ono nko anam ne wo ho memfa BH enti mama misumi mu se sa na tie de a me ya ade ono nso mfa machi anam nso menye de misumi mfa na chi enti uye mojafra enti mama menene ye mojafra wa my brotherhood wani maguase Sabrante fefa utiwe kodi moja friend nem yema ni biabe abrampa ye ba no dem mabe la me na dem nya ba no office ba me gwan sensia wo so ko fenachi wo so
sharp and down one ya wase more than you ka ko fa boy nachi he nyabotre sem ni mo jafra etimo ye mama patron na no ye ne say am patron the bleed ene tete ho moja ye kokumuti na nsu bi da you can serious believers achire ho nsutine ana yekugine mu ne kasa ya ansa woni ge no me ba chane wono ni oba di kan one nada first ge me ba chode nada wagine nya na wo bu ato papa isia oba o nana yaw mama ge no de picture by anka mo de na to nche ne ehunu ahofa wa ma me ba fe ya bi that's right Allah wallahi chawajwa we celebrate shelepa dan kayirim dan kala etiana mudi ko jina nso na mo kasae ama patron kasa de nana ti mo kasa ne ama patron ye bibia wie aye wo ho asori ana ye ko na asa kwa sole ama patron nyankopon so una mani yo amanti asori na ye ko na one sofo ne ba no na omudi agro bi a mehu ye no ana meka che ne se me ye bema ni bi minim de wa bema epe oba de wo react towards on nti sagro no ne ye ne mempe sad no ni njai ana me frɛ boy no ana meka che ne se nipa na on ne ye sa no nim se oye me gira me ne no eti edan ba kum ana bema ne ka san an wonim sa na omo ye sa de ni na no na one guy no ewo ho no mu a one guy no ada obi amadi mako gina nsuo mu nyina achi no patran oye di sie wa mama ehu nti echire na mensa ya yibi bebo ebe hono mensa ya de ko hospital di nsuo si so ana entimi mpai ana omu etwitwa mensa ya na unsa na iti sada di akore sa no patran akwa no na akwa yesa yo akola di ko gina nsuo mu ko di adura unsa akwa charity nti e ba sa no we free ehona akotena oso wotene sister nchen so na oboa wontene sister nchen no wonne be ma na wonne nete wa eda ba kum me patron but ofri wo ofri me ho no okay so okone sister sen akotena be ma foforo sen akotena be ma foforo edem ntina misumi nim so wonne be ma nete ti me ba me ma me mo ho ewo mu ho a no oba ebesra me nti oba ne phone no ya no mafa na mimiamia so eko ne chat mu ekohwe enti me kohwe ne chat mu hu so oni obi din komo ba nkomo no mu di no edru ba bi ana wa delete bi asa we reading conversation hu say bibi wo ho no ma mesi wom ensisi so nkomo ni ensisi so enti me trace sa number na me ba ne call logs mu ana me be search sa number na won ne e chat wo ho enti me hwe number of times won ne ye call na say e punch or to aso omu di nkomo eto na me pick number no to meeting nti woko ye na me frɛ number no ana me ne guy ni din komo na me pretend say girl no ye ni minua ba siadi ayi awulege to aso e mama nti me ne guy ni di me ne guy ni din komo sama guy ni be hu say no kra say minua ba ne girl na penti na de be koso woni girl ni ntembia na afedi o ma ha nti afedi e chi no be ka che me say woni girl ni da e wo hu ya wie bi se na me se hu se no na se no kra se number na me suspect se ni bibi e koso e wo ni ntem enti me ka kire guy ne se nipa na wo ne tinu me pese me nka asembi nchiro enti me ka the whole story ne kire guy na ma guy no so ka se e no kra because wo ne guy no wo na so munya issue bia na aya na o kase bia na obomidin edididi na temni ade ana me ka kire ne se bibi se e na wo yentem nti guy no so ka che me say ever since a girl no so ba na adwuma ni na eden asay ana me so me ka che say me ne no ever since a me so me suspect is ade me so me adwuma asay a me nya adwuma bi anye den enye yare enso aka me nsa na me eden wo fi ana guy no ka che me say ono so kra no sisi pompo kra bobobo ne to eni netiko makowe esidie machaki esimu ahwe esidie ne pompo ne namu pompo bobo mu makowe mu moje mama pacho cause abayo said what turu mu ahwe a watch it ni sa nti me ne guy no edi nkomo na afede ne wabehu se no mache a line a wo ye ni na ana osasesa na niam free guy no ho
ana ode akotena akokora bi enso wo ebrem ho ono nso ye drugstore sisi wo ne akokora no ene ti already drugstore free nti me ka che no me frani bi a na me ka che ne se ade na wa ma yakoye no o ma yen fa kwan ye be fa so ye be yi afiri wo se empo no se won pese wo ne me ebe bibia bie mu a munko sei sa ko se ade na ha na wo fa we na mesum fa me we mama me frɛ na no odidi matem no wo keka nsɛm a wo pɛ ede kyerɛ me na ususu se ama wo sunsu aso bi de mokoye no wada yesu wo niema bia ususu se bibi di wachi antew na on patron be ba since no mensane yes akra no adwuma kra menya adwuma kra na me dia kwanse wo ne koye dem no de onu timi twempana ana wafa kire akoda ne de aguni so ana o ka che me say wo the one time bi am a friend na me ka che ne say ade na wo ye ni na no onim se mehu di wo ye no guy na wone ne etene dem no a ofiri no wa no wasa pretend aba me nchen ni na mehu guy ni na oba me wa me kokan o ka che me say ntisa me kan mo no kra ka che me say minim na say me kofa ge obi ana so o tse me ni ge obi wo ha obebo ge okro ni dua ku obro no te be ma de obro no ne de be ma na ti na me si mai wa na aba no edi akukuduro no omanya ne saagigi ye nananom agapade ye nananom agapade o ma fam nya adwuma na nwa ewuo no ne nkura agege na di doma em ne bubom ni esemu wan ye wimu ni esasuwa simkitowa wo ni no sunu utumi se bia so beye poti si achichidi achi me ba na mafre no ye nya na small case nyame chebe dane na ma wati what in case ye fru so akọ Leicester Ghana amwase e na ye ka so kopebi ye wo to eno ye friend na we e kwasem di tuma fa ba bia na chine fine empim fa heavy flow kama eno so de ba yo ene e ho ne ho eno so de be fam na wa ma pointy liners na uwia wo the bag ya shim kama wo de shim eye yas na we die no ene dia bankan kopebi frey 0501 390 337 yo ketia baby otumfo ubenya bia to no kangen ensu papa akala for da nye titi wenye papa no mu a wo wu na we ne boa mani padua na ni kra kama potassium magnesium iron ma wo mpemu ye den na de me de aboa me eye abore de ewo hard bends wonu ya etini abusori nyina tonom 024 Joy Cam Roofing Company IBL Self-Lock MSL Joy Cam Standard Sheet Hero Tile and from any accessory ni anything ye be yam ma ye be ba be your estimate a chew empopo mpe we ye de na wo pe Joy bibi ahyemu a ema and one kasa cleaning was no leakage no rusting no bibia ya for borders kaswa kumase techima sunyan temale boga na wa kumase osokoban ampaba me Joy any police station e dem hwe 020540125816 Joy Kemosi nyame pipi wo so no be man sanka tie de me ka no nyame pipi wo so man sanka so beda na ho wo do tro hundudu e de be bibi wasoro mantimani sanka zani kan wadawro diebe obedana ho ya watch prophetess nyame che baswa akodai na meka na se uni how se friend no so be gogwa nyame che CCS yakopo tua no India obedana ati o ma me no me so emom enyim se bi branch fefefe ekotwa mojare ono kwa na yoba me patro prophetess nyame che se ye awo fa fun friend ya de bi da so ya bodua idra na dwa ba me bi no obeda tenua opiapo ni tedua wonane a wo so wonane wo pe wakuwa nyame che nyakopon ene na bofo bed dane tinga ba ritual marriage aduma say ya brotin kratasem mo frɛ 0535897699 0535897699 but onya careful yes ye beda na eguru so se ye frɛ na ye wi abije mum ye hu de akosie Bishop 75 up prade ye wo mrom kuma ade she market ye wo silver 059 yes yasum 585
0219 kawe bebia ko ne ko pebi utobia eche de obetu o de be ko kura se Union Group of Companies ye dia ba wo pasase ka hwen wo pesa wo ha dan wo pesa wo tofi ko abuchiri wo pe passport birth certificate wo be ko Germany Canada UK, Australia with work permits ya wo be ko amoya Top Martin edanum e wan ebutu 0508 584 427 BBC enam papa proudly Fiakoko pebiwe Boris B kopebi ya kwa no na makwa bia o party no dia den dia waye fro no wo de yabo mu enkate kwai abekwai ko bebia e ya hala kremoni na akunu e obantma high street fantastic and about Fawase market Foku trade SG more share body jansi patron number no 0544444455 obenye bia topa we ye express group le kwa bruchi ne ye Dr. Charles Bonson yete waso person kwa ELTS TOEFL we are nurse doctor Germany teacher Canada presenter US football Australia New Zealand Freya 0249 000 448 Faith enwonketwa prophetess Mami Elizabeth Wapin Faith Elebre Nyamiama Tsumi Fabitu Tekema na obehunu oposa wani woni na efra no stroke akawatina ya uya no ayamukronti yefunu no huni anka Faith huni abrobe sasabro ka una abo sisi yade wo bo wa krotwate so diabetes ni mi pressure hey te adro ketwa wo de betu yade kuntan na to atwene enka so to Mateku Junction Takrade Naji Police Station Bogoso American House 0244583859 Papa achamfo ba Dr. Wei wechiri premo Dr. Wei wechiri kase mukoto dwe usisi etutu jepe spinal cord koto dwa wono ekuratu rumia emu emu afunyi enkuda edimo kotene base chamfo ba na ensaya de hepatitis etru isi wa hepatitis yemfa nkoda ba me pa chew ba clinic yo mfidie nwaso a yede adwuma 0244988004 chamfo ba na yade nyina bedwane tabita kume so full alignment hepatitis B ye ko yade mo ya fatty liver ayamkuro woni tutu bre infections wodi ba bia ko wo mu how prostate enlargement sisi yade so full alignment and Kramadina Firestone for wa ani you say yade yo nya yade bia so free screening that's so 0202-347-647 Dank Natural Health Care ye ko kutwi inquiries I don't know yeah Dr. Dank number 2 and workers number 2 yade bi obema bia sawo number pay ye odinupa laboratory papa enfidie twebu Dank Fight okay eno ne ye no tukoko enyasem Dank Vino ayam tim twetwe ayam tim eyawo ejawo ochimo na to pai etetra na we kamoto bomodi aso obeji Dank no Dank anti-ma X malaria ni tu malaria se Dank gastro care any vita stomach cause I don't know na Dank pro care usisi yade yo pechi number 2 ya Ben City Line hybrid school bomodi friend 0244 017 556 abaya no manya no ana abije yo hello one ebe boy new atia to move hello Mr. Champo the fountain bra in koso am friend wa he me da mo ma friend mo ma ma yen yesra mo woni ne mpese le kasa fa ma ground activity wọ́n say ẹni ọba ten bia na yẹ ọba ten wo yẹ host na nso se ne nsamba se ya wo je so te se wa wo hunam asem no ayade ya wo nyakopon obechira wo pa asem ba ye wonna enna wagina so na resource ya abani weyi ama obi ahun se
adwumadi a wudie no Onyankopɔn ne nsa wo enti yeso so yeda wase se wo yes Awurade nhyira amen na ne amekan bi mu ne se ewiase a ye woi relationship so no obi atwempra na bi atesan enya dia ya asabio de wo ko heaven abrantie kama ya wo maame eno papa awowo a woda abusuamu sabi ya kasenka kodi kokodi nsema wo nua ba bi ho ntoro ko yiwa ka wonye na sabio wo ba ya wakokofa ne mpra wonim na abusua wonko ware no wonyini mfi obi ansem na sabi otimi ehyew se koyese se woni obi atwempra ana woni obi to no na trust one trust what I say we share our relationship no so one trust so in term fam nko ba bia munnu ba bia tem bia ntokwa ne nsensem se ya bebeba and also to satisfy that girl no is a champion so nanse obro for semaba hello onu ne nkasa wugina so hello nana akuya Resford behema ye why hello nana akuya is a champion kasa enti abaya wo yi aya sabi wunti skan ko ne ho ade ne so say wanye we se wonti me no ntena esenka wo twa so trust in you and friends say one you near and tonko so hello nana akuya oh ti school fees you me hwe maye hello Mr. Jampo Kasawai wudi na chi na sabi ensu ho akogina ye no nemi ya kwabri ni o kwabri hono na ya amotie no ensu bia kasa na ni nyina so ko wie ewo antonso nyama mu ensu nketenkete ni nyina bobo mu sa na ekọ we na fom kretre ba ho enti sa de na ya wo ye no do ho akọhye tumi bi ase a wonye ho no se wo be do ho no na na onye ni ka no che akoda no na ogu chese oye ne nyanka made no yi wo free sa anya se eduwachi ebia ne se wonsa akon eno de ya agro bi ne sopa no eba beba wono no wo ye sa de ni so ya ekọ no so no anase wono so no won transi wo hu ye eso che wo die eno nti no emperedo ya mo be ko relationship mu no mamu nyama dwe se enoa ni ade a ya che se wanya wudimi entrewiase ekoba ne sa no de ne so to fa wudie foda we yi ya sabi wonya dwuma bi amfa mo wa to fa wudie e de ma no wo ma me te wo papa te wo no mo e dane bibia e ko wo mo so wo mo ne be boka bia nso de be to wo de be dum ye wo de ato ye wo sa so pa se yi wo ti ne ye kan se maba ne mrante mo mama ni na ho no mo na se ne ye nana no mo ye no na ye ma me no ye no ye de che se ye bibia ye se nwunwan semi nkuminya bibia ye dwen ye nko aye ho akoda keto ba ya a wo bu brabone wo hye obi ba sebe ye nte ne de tie nto ye boas sebe yo nye pesemi nkuminya na ye wo na wafemu a e de ba de wo be me wo nware wo eno tie kan se ya nto ye boas medase ebreninti se mama ni tua tie ma wa no wa ni tie mama ye pamuchew polena me medase na kakra me kan say inshiraba nana yawo we polena koso inshiraba ngombe furem inshiraba nana yawo wabusa de enti a wo ma me de sa edin de to wo inshiraba de ka ko fa asem a kama ana inshira no de be fie sabe na wo ma me tie wa na wura be hu ni hu yi sabe ma te se wo pa se na kura de wo abemu wase yenkodi yenkotwa moja na hia oba yetisila munya baiwa na yenkodi moja fra aha na mebusa inshiraba se wo ni mari friend wo no fan picture no don ya so obi a wote ase enye obi a wodo no ba ko gina nsuo mu se kokotwa wo moja na me so menya da ni twa moja wo pe wo de woto esan mu ene amane mu wo life nyina so wo eti de mi tu memma bifo yemfa yenia inshiraba de enye futusem se dwuma na wusu ayiro hu na sua school na wo kwa ayiro hu na ko ba ma de adwuma bie ni ho a wo ye se de sika bebere wa wo sika wunya wo ba
wodo wondo na woni wontra woyɛ adwuma na wahwɛ ohun sɛ meyɛ adwuma me sika nie ma bɔ me sese ne bibia wo benya ɛma bebrebe a wo mo yɛ de wo bɛdɔ wo na mmom sabe nya ba ma wasi so asabe woni wo hwe ana wakɔfa abaya de na to ho so sɛ yɛ nkodi mogya bra saa ne ma ne de atwam kura atwam akyɛ wonya guy kura nana sɛ wo bɛ ma abaya bɛ daada wo na wo de wakɔgyina nsuo ho sɛ twa wo mogya me so metwa me de na ensuo ho na yɛ di mogya no akɔhyɛ bɛ ma de na wo di foforo dem mienu asatew dom ai na wo wote ho na no na fe na wasa to pressure ato agasa ho so e na fe na wo ko ni page e na akɔ yi number e na akɔ ni message na ense nhunu nko a sabe esu ni header nyere eni fa so na emu de me ka kira wo ne se ai wanso na ka is allege minim kan se bia na ente sa fera you can say yeni aba na bati yenya no emu ni me ka kira wo ne se sabi se si de minim adwuma a wo ye hwe wo life yie enhyira na wo ma ba na wo ma me de ato ho so no ma enye adwuma e wo abrabo so se wa bone wasom ne sa na ma ni nyina no ensa fata wo so na se sansa wo so ayi twan pacho enye hello Nana kuya Mami pacho me tonka na what is abaya na me agbo na onso abaya fefe me so me wo ye pa woni ma plant e bi ni shiraba nana me pacho ani no osi ti kaka na pacho se osi out ndajo me nti do kanu baby a woni de on sole o kakra ma me baby I wanna see the baby o baby. Hello Nana. Hello pacho me tell mami. Me see o sina oni wo ko out. Pacho. No se mu ko gina nsuo mu ko twa moja. Se relationship ni ni ho. O person ka mo san se na wo se won ti ase. No kura bi wo mu. Mami pacho no kura e wo pro. Ase, yen kan many na best party and say. Na ya ona me no na next e dan ba fu I don't trust me onim se me ye me masam enti I said the dia wo bu me sana on trust me on jimi nya me ka cho say ana on jimi ndi dia yenye blood covenant yenye na on jimi ndi ata on jimi ndi ata eti ho ye no no jimi ndi dia ma place o me ya dia no no jimi ndi dia I said, yeah, bro. Wabo. Shamani. I said, you want to tell me now about something you know about one thing. Nana Kuya. Nana. Nani. Shami me. Who pese blood covenant no yes ne mamu. But I'm breaking it up. I mean telling it be you be breaking it up. Ochina bra na me ma me di fo akola CCS bi. Nyame ama ne say to me won say no na munyina munya masumdwe why. Okay, mommy. It's watching a mesh when him Duanum. Mommy, but I thought that woman to say, yes, you should have what you want to on all the time on Mr. Bra, watching a bra, na ye would you wodi trono, na ye break his heart, na ya found you why. Okay, mommy, me that. So me that's fefe. So I better when him cause up and watching kwano. Obi baba you say woody no sabon. What papa na me that's also beba. Na say we pra of ya mama I me that's also beba. I me that's also beba. Two pepe ni awie. Nana, jaba transe. Wanu say we pra of ya man. Doctor, yanko na utamu aso. That's Yamisha. Obi baba you are when you need tin sabon. 18 says so to wo fi mu akama. Na wom allegedly. Mura utamu aso. Yo. Me da say ohinini ena me da say emo aha ono mpamfo. Ya matiefo ina so aha monition na fi moniti. Loso Herbal Center ene mudi ngomo kakra fo ya pomodin ho ena juada. Loso Herbal Center ya chi kwan Kumase ebuakwa Kenan asante mantamu ha nyame adom infresiano aduno enum 25 years na Loso Herbal Center ayapodi adwuma asa ya dia boban manipadua Loso Herbal Center ede no miensa ena aba adwaso
Yawa Merima Edro Lawson delay man capsules. Lawson delay man capsules. And ya Memedra. One Eddie Lawson Law Care mixture. And a enum. Bema would tell me, our papa would dema hoarding, and hoardima pomoding, person would do unqua me, now bon by free Yariwahon. For Lawson delay my own sechiba, now be more dance here. Lawson Law Care mixture, or say, man, Marima, ya be dear shamu, ya debi bar and tempano, a bessa, I'm a wade and GBwa. Lawson Law Care mixture, I'm all those summer what did Tim Hoda pin. Ye did, ya no, the Bamican. And ya de pina ebe ni pedriamono enam edidie na afọ numu ne santi obedidi anwa nuane srade anuane anadwode de yenyai enamono mojanam yentene wieso na chino o papomode sachi ba papa ebo ban ene da so mu a Lawson herbal mixture emanum bi emerima nso enum bi because someone said the deba kone say ye nom yensan nyina no enfa say yade eni ho da bi enekra ho odin a otimi koba na o say okoso pe bamba ne kana hye wapomodin mu ne santi so ye oba na barema dia Lawson herbal mixture obetimi anom bi Lawson Law Care mixture obetimi anom bi ne kwakra mu ne marima ye de no Lawson delay man ne mom no ye mfansuo ena enom ya de Lawson Law Care ne yensuo ede enom Lawson delay man capsules no afrefa hu hia de be kire wadwen na pentremu a fra homai na ye ni enkomo 0248 619 999 0248 619 999 and 0242 133 577 0242 133 577 na enchemu a wo pe bia ba Lawson herbal products no yatumi ene wache yenkatie for say baby ato adro bia nso say abafodro ebibidro say okora bodi nko a dia onsa ebeka bi o say opema na merimedro Lawson herbal mixture opema ene merimedro Lawson Law Care mixture and I say open Merima Nko Edro Lawson delay man capsules so dro odarema we dey the number dey aka fa nyina aka na afi Sompa Nkomo no so yo menia meda siye pa na me fa kasafidie so edenchia stronko afri Dr. Lawson nakachi ama ahwefo ani atiefo nyina enne yade koko etiti nipa bebre yade koko nti bebre na ani ahoto oyobi o hwemi utie mi koko adidi wani su koko asisi ukomu obi krade asisi sinanim koko nti obi entimi nhurade ye koko nti sabe obi de okwa janea na emoja echi no mesrewa yade koko eya koko nti obi ekwan ni minimu da bia kon mesrewa bomodia nanom Lawson herbal mixture ebeboa na yade koko e de afri ho enu achi no asichire yade yade a etete amanfo asichire yade nti obi ni ahoto asichire yade nti obi na wotwe bia agise obompane asichire yade nti obi seda bia onu madronie na pomode kwa na ekofom ekobasa na amane BP no kwa na ekoso beso so akọ hospital ya diagnose wa culture say diabetes asichire yade ne bi wo so amana nsem ni ahoto wasema wo kan say sa yade de no ane beku a Dr. Lawson sime culture say ene da so ho ade mam wo yo bi na wo hweme na wutie mi enmre na say wie a mesrew say Kodra store herbal shop pharmacy over the counter unya kodru hope bisa Dr. Lawson na dro ba kopa ya friend say Lawson herbal mixture ni bi afei obi hweme ana say wutie mi na kuma etwe no ebon periperi onanti kakra no abre obi kura de se mofra edi agro na omutiam na ne yam hyenu a yanko check na ne BP ne ba ene nam no akwakwa ya asem mesrewa wa hwe ye dakrope odidi di agro kaoto a enoa no yo nipa bebre a omafra tiasefo asase so anchinyo hyew ekoso a
we de no onyare eno amene ne kasai o na se o ka kire me se okosa ne maame na obi a onyare de ba ne sei munia yade na adokro na didi ne ho ache eno ne ka ne ho da kropa de ne kwa wonti ase no ema sa de we se binto abre duro ho Lawson Herbal Mixture ohuru ntini ene mojam emoja ada no eboa ma akoma no nso timi pompi moja no wi a asone akoni padua kwa na ba bi wo se yede ekobia de amam ntimi sew peboto no entoa miensa na hyase no mfama me bo se furu ko no ho ba beto kama oba o menses na maye esisi so e bank tinkiti e ba ya wo fa yawo emoja tu saa wonti ase obi so kra de posomi asono wono a ohwe animu a eba we mantiwe eyesei na onso no eya akwakofa asem dia brother bi se de nyankopɔ hyehye no no sa pepepe ne dura awose eba etinum Lawson Herbal Mixture ne bi na fama me afei so emadro ba kopa ma ye je samrane ahodo ne age abaso body ahodo da ne da nyine gusoje Simba Africa Business Excellence Awards Best Infection Product of the Year 2021, 22, 23 no ye je to aso ay Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture and you see a friend thing friend is imagine wasura ja wasura pina is imagine am say Badroji mame me see e di asem man krofo bebre especially o so le awon magina ku boko jonso send bossa shots no etimi nya hwen no bossa shots ni nya hwen eno ye be ma na me dey flat so dey flat e ki o be da ye de enti no Lawson delay no ni e di law care nanom ewurade formula no pampi basa ni kanmu ayema no oba no so siesie ho onto oba ni siesie no ho de law care na siesie no if you obo cheda bia ase de nko a ene okokrofo fi ayamu na entokwa bia okokose ati ase yemre obo ha me da be ka wase eti se wa he na se atwudi a na wakodrasta akopel law care ni delay ni bi oh now they are here adwuma no afebo se ni gia ye aba doctor farmer no ne phone number ni tu dwana afi ye sorry konya yo me da say so Ghana chira person friend din koma plus 233 242 133 577 plus 233 242 133 577 and your plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999 oh amantam dunsen baby o man gana mu hadia 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and at 0248 619 999 0248 619 999 baby a to draw bia so say pharmacy over the counter and a herbal shop kuma se de yanko KNG Herbal Apidank Misty Freddy Mens Sompa Nkomo adia osons enkwachi bi oho asante mampon sewa herbal shop mampon enkwantanan oboase smart herbal be atodo bia no sabeka Lawson Herbal Products so ebi Mr. Drew maame ye da sipa onya koji bia wona edu o ma wodan mi se akira nyame ya adoma na me ahira me odi afini bi coming fi ho etimeko oba pa bekiwo okay ma kwaje drinks ni nyina bi Lawson Enterprise ko nso enu no nso ubenya bi eho to yakopon kan nyina eho wan ka nso Lawson no yakeka ni se be maka ho na wo mo blasi akonyam na dua siwsim na kura remote emwa piwak and Garek Mishaka Kopebi no Siamro so bisika unsano na kai woni tintia no so no ye kafra ye kutu ye tripi ye mi busta kama ye toa Kopebi no ko hwe pai shane so baby to no memu nyina benye bi 0248 928 824 oboy by medical research adwoto adomenu wakoma bo pimpim ho ne ye kro wabeti yi ka hoen ti ade tenten unasi atatai mujabroso ye adwuma kakra bia no wa bre afei preke se powder kwemu
aduane bia nsuohiem wɔka ho pressure no watu ase ɔba wonyam ma wo mogya ɛyi wafi mogya wie mu bakyɛw bɔmmɔden sɛ wobɛfrɛ 0249 761 508 telecell nasesɛm yɛne ayɛ vodafone sɛde yɛkɔɔ bi ne ho wansena nyina adwane na wabɛda ne tilapia ɛde ne ɛsɛve waponto aseɛ no vodafone wafira ntoma foforɔ ama nei wabɛyɛ telecell na hoɔden no kɔ soro na sɛ wode sika ɛkɔ network foforɔ so ɛkɔntɛm ɛyɛ telecell network a ɛgyina so ɛboa ama twadi akɔnkan wɔ se wɔkyere wiase nyinaa wɔmmɔ werɛ no telecell ɔse connecting energies where Spanish 3 combined. Said bro, the Obian Pimmy. Yet Spanish jingle capsules. Anti-aging. Who need that? When you might drink come in a better tree. Yeah, what Johnny be dear for some year. A face Spanish garlic mist channel so when I see a woman, see in the pedia not tom, cholesterol cool, low knee high blood pressure. The one was the Bia Catacho. Wanu bon halitosis Brahim how Gary we are no tin ubenya bi obabie ton rubia 0266 1141 11D4 Judge me dasi na esede na wo kan maba wo no maba ne de ne kwasem nie se Facebook ko ye jasoko so hwe pa ne me go masa achichide achi o achidi achi obetra wankase obo no na Canada obia wo ne baba na wo no did free no esa bo no tene ho ntaza wa bo ntade abonte na wo na wo no na judge me kasem se wo kura mpo na wo to no sabi wo ye bema oso wo so no wa ho fe ba again nya wo tipe no nya wo sa sere no sa wo sere judge sa baba no wo po sere kawa me wiase nyina mfa japade nyama wo obekọ Debbie unia pacho oso mi monya na metake no me chese ene kasa bema we mfi no enye ne size ne gade no me ko ga ni gina ne na so sabi obenyini no kura no obese so de diu na sa awo ana odi wakoma ekokoto mu na se enye black and blood covenant ena mutwa moja na mujansum na judge sadi woyi ma me kan kire ahwefo se oba ne bema etwa moja tie de eni de so oba so oba no oni problem o wode no mi be kwakoka anoda bema obehia no eti se midi me nkoka ge wo ya madwuma na be sate asai ge ne de wo ye free ko one bosomo no ana nsuo no oni ge ne wo hodada eti ge no ho tasa no e ka bema wo free ko no ho na ema wo bema wo ko no ho no ana obenya asem ana wo so ane ne ye sa emoja fra no wo so na wo problem eti one get the day when nyina musa no me ne wo no ho china de besi because yes because be obekuri bia ebe frɛ no eti judge said ye kan ye ne fancy na china get ne ba na bura wo bura ne pie mu hwi a fe ma nyame chasa ne wono fia sɛ ya kura woto ngum wo di bu obi ba fe ma nyame chasa ne wo yes ne ne kwasem ti ye fancy no ba na ifo me ma me na na ma do ko fodua no nana ba hima abrenima dem so memo awale wo wo so chia wo na no ne na bi adiam niam ho pa ti amabri wati awakasa kakra to dem di dwa to afa so fa kra ne bone enchemti wo tie panicho yo me ma me de hie oba panyi naima we die wa wo pema so dododo suma so kotubim fachabo fada mo ai akokɔ de ne na ti aba na kumba to mfanche ne ne so go na so a mo na mbebe ne akran be kasa yesre ne akran be kasa na ma wadawro ma odi fom so kotubim ipacho bebre me da so ti mo fiapso me da se mo piafo ebusuan ko computer so adwade emra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research
and Treatment Center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Ozini lady hu ya pa o. Na memre mu so wo fa wo a. Enye Tabita clinic e na wo ko. Me de heba de mi nkobie mu. Ya kwa bre. Be kwa wo hwe. Ejadu na abotre. Na Tabita de e wo da sonku. Nti message ya de obetimi ahwe. Me ma sem so ko fa mu. Me dwonso so a. Me ti yawo. Na se ne machika se tutume. Na me nan so etitriti. Ebetimi esusu mu ya de o. Wo sure. Me dwonso tentem. Na ma me gidi se me prostate ho atochima. Na me ti se ne pharmacy dwame. Na ma me achi so so cross our share stroke bin hubejim ka ko to yin Tabita ani wo ya stop o na akwadare wo diabetes ani prostate ya de ho na ma chi akwan wen Tabita ewo kumase sofolai wo ne alignment ene de ani hwe ewo sofolai ani patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ana takwa de telephone 0260 1962 19 0260 19 6219 and yet Tabita ya pomudini Abi Shop 75 Enterprise and Pempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yeho Esebejem and Yenimunyam Dead Abi Shop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches and your space I would one in Abi Shop Jewels. You fritty with this from my dear dad. I want to do no at so and so my dear. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want set, and you want a bako. Abi Shop 75 Jewels. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bali Pem, who sees Simuti. You are the best show us, you are the best to home, you are the best to on you are the best to 9. I need jewelry here, and you Abi Shumase, your room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, and then Cassini, and my phone anymore. Ejwana kopemenda anopano nsia kopemeni menu nsia Abi Shop will be mu amupa ne dudu mu wetu ene bako nyina say your jewelry there and Abi Shop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Abi Shop 75 Jewelry Abi Shop 75 Enterprise dealers in jewelry Abi Shop yo wonyame why you Hey, Nido, now then I would say why I stay for Sano. Hey, no, Jama Wabre. Akos, send your men, send me no much shemeno, a money to treat me. Sorry. One name, one. And I'm if you don't buy and I'm a catcher will say, Mato 3P garlic mixaba, and to Numbian San Wakoda, Nuhuriana Sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja Edu Mufusaneno, Eche, natural garlic papabi, any idea. Aha, now no madame Fukofimpo catch me say, you work natural health for the Drobia Modiaba, the friend of 3P garlic mixture. Now, more for 2 or more 2 Gusun, and Nelson get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu Asaria, who complaining? So one 3P, a big Jenny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and some Kodawonian and Fiedumino. FDA, AG, a Jedian crack sweet, 3P garlic mixture. When you do a memo from a physical shops and herbal shops for Piwak, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media make some NFC Union Group of Companies at the Brow. What's for Daye? So, Pese, Unya Assas, be a double be a yet kama, a Braman so Sembia anything. Now we hear what Japa be a papabi, and I say a beer who are Pentium, and I will see, and a beer who Pesa to a sea papabi, and I say beer who pay beer high, and the amount do my 4, and our hope will be a Union Group of Company, and I may come for a amount. The entire was a Union Group of Companies, so NSA. I was said to Massy and Yene, or Mabasso body or Maggi, a far Pentium, and a dice
sie ho nsɛm deɛ obia etiche de ma wo mo epacho ba bia wo bia na ebia wo pese wo tukwan ekopie ɔman bi te sɛ Canada, UK, Germany, Australia na wo ye adwuma na wo di tua kano a tie ni wo ye adwuma na wo tua kano a eye tie ɛno ana sɛ wo tutu America na wo ne Union Group of Company edi nkomo na wo de wo ntoma abo wo modia no kumasi na wo na wo teme nka na ba bia asokwa Top Martin Complex ya yene asokwa National Health Insurance District Office no any boat office no ye wo dan kru mu a e wo no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a fe yen na ye ni nkomo e wo 0508 584427 ana 0508 584426 Union Group of Company ye de wo pro akudura sumbiem awo so wo de wo sensi bo se ampa to say me your default. Send for camera some sign and a mirage medicine. Missy, I am one say, and if I'm so I made this. What made you see from crow for you? That's a crowd woman. Not allowing. Let's go with you, Sammy Farmer Dinosaur. Come put down the phone offer. Now into Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I get by my moha, yet the bot dines who are Fernande Bia. Would I can see a bot in the Suha? Papa Joy Cam for the Morgana. Miss Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good dines who are no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southport, IBR, IBT, and an Inotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memua Fernande Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and a Techiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bi wasoro enti mami sanka. Awadi ade. Tini wa mu dutu oba mi tini kura. Oso wa dutu. Ayo senior. Me adi adanka ba product ama mi ti de bia me na no mu no shaka. Danka ba product. We ya dank extra. We no ma ho tutu ni na ebija. Senior na resisi nzo e resisi e na oso our problem there. Senior. What is dank okay. Okay. So we dank okay. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sa we ya mi come on do ba ko dank ba tonic. We ma bu mi pa no se na mtu ni na na mtu ni down so. Ni bi no we no. Ko tale me taibo pa. Sa Lucia. Madam right okay na so. Ko ya bi betma mi suma me jama ho anje. Jama na mo janko na fi SF fi moto. Ntimi kwa mfa moto ntnase. Na so mi sia down fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yiti madana. Se bi beti asase boy. Ya Ndo oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara wo ni fie dumienu entumi numbi udenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a wo maemu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkratoi atu yenso ya ji atum se number 1 dank pachao ya mama kwa babiem yenye birthdays infro na fe yentinsim case number 2 watrase ba no we ni tia mi so kom na ye chire ni be hu na proso de bai wa na edi na woda no aya Kamara Dean Osman edi na woda ne maami Eunice Tema community 22 ena ubutu ab ene ye bai yesire nyame shirapa edi mano so nyame mani free adomu enko adomu era se enko ene me bani nie akosia papa bi bakwadwo me ban wonie me body guide osaye mi PRO ene wodi na woda wanya 37 be man ho ofe e wo china so kamama ni fu picture ne bible se me be wo ye be mamu kwadwo ene wuti wa woda wo maame bi ya paya ma wate so nyame ma akwatenti ahodi wom se de wo do me wo maame me so me do utiri mu po no wadwe nyina ye papa ni nyina nyame ma ni mrem na nyinyi no mo sisi ho ban e mama se
watimi a wo so no a nkokoro abere nyinam so ate hip enye hule meseno enye hule am de wabododo eti Facebook fo enemu nua kosiaba papa bi ba kwadwo di na woda o kanda idinom September 22 kama na enye kama case number 2 gifty aboaje abodom dotom bekwai tumi se kroidi ne so abodom dotom ala walaji wanu ne accuse complainant no accuse Lewis kwa kupu aben wojina he Accra 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 order you God Mami anti gifty net say me pacho yo na me adum na ko hia sorry abaya me pacho Pentecost ajei kron wo me rade eni esa wo pe baburo me pacho emmo na sorry no kodie uta kwa sorry no pacho yo nyame bebo awai esie na ye nyina yaje black ni blue black tumi ni nyina waje dia masisana oni salami onu de hwema na so heavy ho eni udro bebi geti amawati ukun house denia salami no bebo ama ewibiri wode wakọ Abraham kukum abaya peja kosoro eyemme gifty aboaje mikura me bible sasemu ameken nukre trodo minitro onyame boa me gifty edi asem na aba me da mami me suya hairdresser adwuma po me ho 2016 embo master muya sutiri ho nye kola ade unku asa eni ya betu biu 16 ama ebi da so ho biu 16 eni ubi senku chache na TCP ache titinku shishutira sese you abaya kase enti me po me ho no sable na emunya na me yesa me kwakla na ba kodi pa enti me ko ye ni mu anche na me ko hia abo bi o kodi pa no ahemu hodi pa no de oni ho enti me hia no ka che ode awaresem to manim mo ka che me so be ware me sa no emplebebele oso woni yele aw enti me ne tena kwa ni mu be sa busumi mienu na nyensan baaye enti ni nsan ni woni tena di sansa na wonyam be 2 months e ko 3 months gifty na ya na he me mai mi tumufoa wahia be ma 2 months pe no watimi abemu an esa wotu ha no efra no potupo biemua maliti yakubua 2 months pe wanyam ya azare ya na mema no mu mpem mawo ti ya mu mamu pan abaya wukodi pa kosia Louis 2 months sesana pachiting eche frag ya isi yo piesi yankwe ensi menye table nyin se baaye no anche ana na ere e baaye ene na chese afede won se wo yere awura eti ne baaye no wona ne be kon te blam ka ase ni ntumi ni ntina bi nse ne ya bompe wi aseda ebra nyin se ne baaye no ka che me se mi nko fie na entonton bere me na wona ne tebro no be so no wono no wo meme hu dia no wota agege last stop te wona ane ne kotena e wona na me eti na ire ne be ko ye no ana o ye se ne mi nko fie na entonton bere ene bere me na be fie ti me be fie ni mu wa ma oba manyum ko se ne 50 cedi a month wa ma na no ye da adwuma meme hu ne dia no ye security wo bank na me di hu so menyum ye wa ma 6 months give you go school kakra me pa cho me ko school di JHS2 ana me to aso ko me ko su adwuma head epon master a wo su adwuma be mfie na apon ho wadwini mo bi ko sia be ma won kra wo bra wo kodi pa 2 months tumi ne na konyam afa no hu se wo yere abrampa mum yemi da na munya pa ne mame se we no ese me po mo anza na mato ase ni so
lamina no to anu so person kire me se wakoka edumu ana wafa so kone boy yo gifty kasa nti menyem ya menya assessment ana obaye 1 cedi kula wa mame okoye me bla flen se na nse ukoye no wa man skana unsa ma hamna umle skana sese osi bahoda mi mahobi wona mukulom kwawa ufri ba chomo mi frasante be kwa ya no ufri wono no de wa yachimni urade ye agumani mu asipui achim krobeso mami wada ay dank bram jai toi dank jai ye Louis urade no down den kura ni biase was what kromo pi mami was what kromo anane kura ba chami dem sin dank yan to edupa wai yan to edupa na urade me ajimani so yanko dank you pa na wo dwama so wo de boa yen me da pa dank ba complex obiti yen kan yo pechi no metu o ba ya so yo no ba udu so fola na bebia o fatre de car usumesi wo trade junction ngesi trade junction pa so me pe taxi ana plug akodank ba obenya bi wo ho amane de wa ba obia obeba ya so yo no bia nim se ye nyese oba ya na wa kan wo yare ne ama waduru ye do be fam fidiem yo laboratory wo ho yo scan wo ho ye do wulemu ne hu yare ha wansa ne ama waduru na yare ye be kan wasempa kakra ko echi kakra urinary tract infections si e ka urinary tract infections yare a eba yen kidney yen bladder afa yen urethra ana ureters no ye nyankopon siesie ni pedua no se moje di efuru sania na yen kidney na so ne so na atwe de enye papa wo mu na aba in the form of jonso into aba in the form of jonso pe na jonso no asonia begu yen bladder no na afa jonso amanoko into infection bi beba sa bia ye ho bia na efa urinary tract infection eno into obi won ma ne de ne beba no na ewo ne jonso twa no mu yesu enya urethritis obu ane de nbeba na wo ne bladder no yesu enya cystitis obu ane de nbeba na wo ne kidney no yesu enya pyelonephritis na emu bia beba oni pedua no bia no eye problem wo hwe screen ni so abon se yenju so twa na abegu screen no so kama wa ase no na wo hwa kidney no ena wo soro wo pa no ana ureters no esoso na abegu bladder no na wo be se emu bi foro soro ena fe ne bacteria sa bacteria no na ewura urinary tract no ana eko ne I light blue no na sa bacteria nya ko bebi eni se eko a na yesu wenya bi bacteria ye ka wasemim de agidin pa bi e fe ni E. coli eno ebi wo yento ayensurumu ebi nso wo yen skin no mu yeni honam neni ebetimi afa wakọ odun so twa na ekọ wa na kofa problem aba obebi sa se na infection ba ho no ma de na ba mu wo so wenya infection ebia wote wodwon so do na wanka wana wo ya se wo ho embu wani nguso ho na mo anyasa wo ho be kyerew obi nso wo no ma wodwon so age so kyem asana Johnson naba nyankopon bo eni pedua no bo pressure my system na wodwon so a wo yesa wodwon so Johnson na flu eni sa wo kyem asana ba eni sa wodwon so na wo kyem asana Johnson naba e kyese problem aba ni pedua no to ho na mo nte afi nso obi nso wo no ma Johnson no or Johnson 10 wada na jono obetuma Johnson 3-4 times asana ade achi so was a problem ni bia to one amontem nhwemu pada na di se ebinim wo ho a so mo Johnson 10 a ebia na diabetes ana ye omo sa ahantu wontu one amo de kakra akra betim do haw aba o kidney no mu na de haw aba o nipadua no nso emu ntutu one amo a ebetimi aboa obi nso wo mo ye bema so na yere ba behie mu a ne bema na so de gina so na Johnson de no odun so wi yana no ho adwojo no yo haw yo haw kase pa Johnson ni mo ma be yi de na firi ho you firi ho nkrofo ya le ewu ma me bi oba me wo se doctor mikunu e ba sa na so ko Johnson ba show ni nyina ba wie ye gisa ahomate no so mu ana no ho sore pe wo se ma me nko Johnson me ba sam se ye ne sa na wo obi a oya sa problem na de e cha ne se e bia na wo prostate no kura ye kese ye bema e bia prostate ne ye kese to one amontem enya se de kakra akra de wo ha bebro obi so wo Johnson ne ba kakra bi to akodino so be ba kakra bi bo be nante aduru ha ne ha na Johnson na sa de ne bio no sa Johnson na ba kakra bi e ba se no so ye sign na kire se wonya urinary tract infection to anamon ne bra aso ne hwemam wo Johnson na wo ti pains ana ya e wo bemem ana yo ba wo ti ya wo wase a e no so ye sign na kire se e bia wonya urinary tract infection ni bi to one amontem ne emu de ana ehu kra ne braba ba bi e fe ne pyelonephritis no to just screen no so on bacteria ne ewura Johnson twa no mu no na ye se green no mo ko no
we nyina akotena wase se wanhwe na beduru o kidney no mu dia na ya asem afubo so ho na ho ayehye wo ya de kakra bia no abre na osisi echi ha se ye obenkuma na onifa na ye ya afei bo se ashase ya ma pressure so na e kosoro na se wo da na dwena wontimi na de akira say wanhwe ya obenya problem ema wontimi na te ma pressure so timi shoot up na hwemada na di se omo ta adwonso omo bre ana omo adwonso mu ha na omo ntwiti no eta de ade bia fe ni kidney problem babo what wa na na se apegya obu afo be na ne fu ashase ya de den afo de dia na ofe na ne bofono no na otafu afue wonte ase ni nyina na se adwonso mu yare ne baaye no wan fa ne serious ubu weni go so na de oha ne baaye enti mo am adwonso mu yare sa odwonso a wo chim odwonso ntentem so de wa wanka na wo ya se wo no de make cho say wo last stop and dank eba complex dank ye tu yare wo ya se ngene edu ma bipo na ko free UTI center wo dia na so betu anamo aba ya so ani ahwa ma ye telephone number so na good screen no so no e 0244 01 7556 0244 01 7556 and 0266 59 33 0266 59 33 wo friend number sia won sabeka yare bia house say stroke awo hu problems typhoid fever and now ulcer and hepatitis na ye ono wanu oduru anso beba dank eba complex ya bo etu asiama wato and then so me di nro me ase bi ba ha yesi asempa etia intedro we ye fe ne dank gastro care ba mesha say dro we energy the best about medicine in Ghana 2021 Ghana bro me ye Ghana International Product Awards na the best about medicine in Ghana na de tie ne say wo ye fu yare stomach ulcer pa we dro ni ensa onkoto dro bia do kwa so me pe dank gastro care said na fadie city and say this year no dwumenti de be bre ebe ye duro bia asa ne sekakra na so mane ma wa be mu ye de no akokosra de ya hye so de wo ho aye logo bo ho aya tro ho dank gastro care ukofuma shop bia wo so pebi ubenye bia ma na bo pa afi oduro efe ne dank extra for obia wonya arthritis and I say rheumatic pains say waposo yo ya ukon uchinkase ukotodwe wona baby ayo ye bia waduro ni dank stroke e do e very good pa na so tie titriti ana wo da je so do na pempem asa na wetimi anante a ukofuma shop na herbal shop bia wo so pe dank stroke e betimi abo pa anya what dank vino sa dank vino wo so kokko aduro wa kokko aye wa wo yemasie timaka ho ukotne janan bia ho na kokenka graphic o wiase nyina ompie no bia baby na oni fie nya problem woduro ni we dank vino ko pebi ukojo ane moja wom otokekawo o bre bibia betua oto o pese efiri ho no so wa ye enfiri ho anakoko ne ba ukojo ane age so de ade pia asa nako ko pese duro we bi to bebo dank vino na obenya asundie pa medemanu sia na de meka ne se dank eba complex ye wonyo odwaso wonuma beboa ane saso aso ye ya wo di mfidie hwehwe ni pedua no mu yare ha ne ma woduro betumetu ase eni se yare bi tetewa wo ba ya so ye ho e wo pechi no metu wo de pechi no metu no ba so be si wo trade junction wo fi boase na eba ntwa kwa mu makumase si wo trade junction wo si wa wo se me kwa dank eba wo benya plagia ana taxi a do beba sa so na se wo peye ndu papa so ato so a wo ko fuma shop etwa ma emosie nyina ana eba shop a wo se me pe dank nduro ni biato e betumi abo pa ye telephone numbers no me ka de etwa to e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 offer numbers here on Sabekaye. Say Dr. Dank no kasa memem ankasa yada asini nroni de nukranie wunkra na akon daduro package ni ye clean nice na ye kama so koko de ende doctor me pacho ayamutimu ha me timumle mi koko aduro ni bi wate na ya na me da asiyo mehu di for mehu bibia enti me da asi doctor nyame nyewi men before jashe kratas media won kwa dia e dia wo kire adwuma no na wo yi eni betumi fra konya ne so 50 ena wo se afedi eni kun ne baaye
And the year in the buy and the head, then you buy. The year in the buy and a mere senior. Meba into quanto can buy and a mere senior. A jump on once him. And a mere senior. Or can assassin me fear the anameba? They buy me now 6 months. And or buy. Mina says, Mom, to buy me woo ye when see what a chronicle when you mono. Me not to make a 4 months or casa and me fan him land on him. Me fan him like I'm say, now clap 4 months the maid did not back clan. It's in a wabber hen. A patch him semi quite went to. Wama, my. Bessine, I'm running a say 4 years, 5 months. Now, I want to go to one and cry. But your meaning baby or yeah, Juma, no meaning baby or not in photo buy. Move Antosoni and Friendly. Namotiamo, ye two for a baba, what by you was see Juma Pono, Bama the Kentagunkum. Bama what the content to say. Nahano Waliana. Wale. Wale. Hey, Louis, who's also frat what Crubes? Why I was so at him. What crutching Crubes? What that? I would have did. I tell my farm over me. Me Kuromo, mammy. Sister, I want to be free. I tell more that. Be offering Krana, be a bon to the assay. Be a trash swakoti krum. A police effort. Be out them crazy kotokurum. No money at dinner. Yea, Louis. Hello? Hello. Louis. Yeah. Yeah, Miss Me Froda. Yes, who Froda? Yes, who Froda? You didn't walk on. Me patch to say. Are you? Na, yes, who free at him or die no cray. Nah, you're from me or he need me. Make us free some party, and I mean me free or that. 18 minutes that free or down and when it. Na me busa say I'm passing who free or down. I'm free or down. Patch or me free or down town house why. In free, and you know, side. Are you? Yes, say you're there. Yo, Louis, and you're on it. Will my papa will be a friend gift to Abuaje? Abuaje. I see what you be a grobima, a baby. I see 4 years in Uwakolan, gifty. Abuaje. But what is a friend? Miss Emeka free Sompa TV Kumasi. Now some who here 4 years in Yakola no nimuno. No krebi. And now Yakola ni nimuno. Ai, o chu ni makora no huneda. Me ho akola ne da. Wa huneda. Me ho ne da. O de ni hia mi kwa o settle na mi ho. And I did this me ba so. And I did your buy. Oba settle na mi hia no. And I'm a friend. Gana mi pa ni young baby am say. And o ka say o could you like o could you do tema. Area more see. Nti o ko tema mi. And my friend na guy be take cake on. Guy ni take cake on. No ka say say girl ni gypsy. Okay. And I miss you. Nti e ba ni sa my friend ni game. Only American because my friend na boy ni ka ta me. My friend ni. Listen dia wale ni muntemtin ka oba na wo hwehwe no. Me pa so de me ka ba. Nti baby me one of friend no say or the crew no go some JBB ebo mi bia. Ayo. No tata. I didn't know ka that. Ai mudi duabo. And your cars are no, when you can't my funny bia na dem forget it. And today be no one of your friend no ka say akwala no a mention no. Obi shena or the akwala no be so ano no ka. O di akwala no be tu nipa kro no. Ano. Na me pacho Louis. Wadaruma, when was the last time Auma Obaniska? Me pacho no de money bi da. Pacho say. Me pacho no de money bi. O mani bi. Pacho ai. Ni ye mu na ye pe. Sisi akola no anya fo be ko school. Kwan be na ye de ne be fa so ye mpese ye be twe mansun bia o TV ni radio so. Ye plan we fe. Kwan be so na from enne no. Ye fa so wa hwe wo ba. Because what me awama kurenya 4 years say what dey beba wan fa na ma wo frɛ na akosi be me so de sebi wo waware to no so twene mpra de a wo de nkaja wo ba e na wo behwe no
kwa be so na ye fa me nua be ma chim ni nguma ni mu ase na ma me so ne ho ha na wabrɛ ba yi ono ehwe ba no di wo ya ne dai so de what can I see every month every month you be pay bibi saying every month let's say kanam just saying man me pa me say me ba ga ne wa ha yes di be pese wuti ono ase busa Luis ase wuti metie me bla me nyum no me ha sa me nyina maton kasa de maton me nyama nyina bo bi besia beto ade sika na yo ahye na me sika akla ni senti okay me pese hu de month o de ma no isa so ya me dry sika o de be ya juma ga no be me juma na ka me timi ngara mo no kwan so be yi me ba so o se ni ma o ni o de be start business out o de ha kwala no o se kwaku o se wa to dry etika boane dry na o de ya juma onya ehwe ni nyina ma wo so no no so me ba so like dry now can I give to yourself say dry sink roller stand bibi dry ni yes say 1000 o de mani nyina o se ni nyina ma ni 1000 e be so me ba so o de oni bibi me mani bi right dabe kwaku dabe ai wadawruma enye din kwaku wawale wo ba wa sema kwala na oba na bema abai wo se wo baba wa se de wo ho ofei se wo ben so ho fe e ma ne nye basa mesre wo mama se right enti se no we na wo sendi bi ama na wo yiri wo hwe ne tiri ho a enkukuro de betwi ne tiam se woni bi but also me there me so ra ke itiri ho a enku de betwi ne tikura ya den ne wo kire wo ni para ne wo kire na utimi hu ene ya sende ne kakra why pa chew na fe ye nya hihye ye mantri no why mate ma wo de oni bibi after ni Saturday into the by the close of the week maybe a Friday maybe week after Sunday debi asa na wo kan efia me sure boss say no ma me pa so oh no why you when for what me akotiska for me na che kwakuti ma me pa so one show be to get if no boat ya be ya dwuma wo what me pa so I mean what you are wo su no ye mo wo be ni nya ni ya sa ma me ma me pa so me so o de catch ni say o se so fra wa wo fa like or premier no or like or catch up catch me like mama wo de bibi wo de wa catch me a me di wo so so ma why it na so fine ben ye show anim no me ba so say da ben ye show anim so de bi be ba na ye be frɛ no no abaji why me serew ma say ma o de me for online we so personal line ni Debbie producer lie ma say yeah mommy kwaku me ma wa the week say until ma say ye be sa tra case so na no de wa ya unu aba wo be hum differently me pa to you ma say the way I walk say you enlighten no be me pa to you me pa to ma say say we me pa to ma me da se me da big gifty jana broken heart ya chi now the yan hwa kwala no ni hwim what me say me man ne na awotwe se ne kopim Friday Sunday one thing in car edwara sambra what asana me no kano na ye hum say ye boapaye na ye fan family akoy why you me is a champ problem mama dance so mama sister baby ya wo frɛ no a wo so wo kɔ enkran akɔpɛ adwuma no no ya me nwa kakra e kyerɛ sɛ hɔ no ye dua enyadoa pa emaba no omo ye nyadoa business yes wo mo ton mo ne ade na sɛ wakɔ sua hairdressing na wa mfanye adwuma na wo kɔnkran de a kame de kan yie mu de anka sɛ nka wɔtena be kwae abodom ho na ka wo de sane ma wo bi bekumase na sebe emaba ya wo mo aba so obi a wo tu bata kɔbɔ bra
wo ko pe dwetire anase wo ko akopɛ sika de aba bɛbɔ na wo ko ya adwuma no de wo amfensi wani so adwuma na akopɛ no ehia ese emfense ememasem na mpese bi busa o se wonyini ese enti no emema ni bi ni ukrom wonom na prekoa na ri oba bi obi hia ne do de mi se champo ku awale ne se bu hia no we Michelle kuma obi so hia ne de baabi hwe baabi a me na mete London na me hia Misabre fa otachima na je se ne ene yatumi awale 20 years me de yem fa to ho se senka ye mema dia ena okoya bosumi mienu pepepe ade ya akwakoya wa achieve okofa nyinsen de aba chese ababe ye bedding ababe ye bedding kase ababe ye how kase ena de amawo won enti ne sese na tie dia ene nka wo ka wo krom abrantie so no se bebi kura no wo yire dada wo na wo se bia afi no ye no wade wanka no kura no anche obi ba ni wo bi akon wo wani mo na jese next bibi so na wo ye ne yire wanka no kura no anche na botan a wo de call enkan so no wo so no wo de sinchen eno ti ne ye kan se adwuma yade be ye hia pa ye na nka wo adwuma bi na wo ye na nye we na to wo a se nka wo sipi wonye obi ya sebe ho abon so anase bia ya wase enka dwuma be ma wa kama na nso so na ene no enkola no mo pro mo dodo maba ne mrante no o mo pre wo mo ho ade we se enko ba bia after 50-60 years na okokura no bi enu te yem to boase wo bat se we se nka to boase ma be ya wo ho ade ana o cheso ope fie nko nka se okuro mo kwa awa ana abochefo wo mo nware eno ne ade so enko se buo ya se buo buo se bi onyi ni kura kasa no kura no chese se no ontimi state se mema oteku na mema ose wo de ni nyina betwa enti no ye twen ni o kan so di so a ebeboa ono Gentleman Dental Clinic do se o se examination onu munye ebon ye tuna pese osima o se wa kiss me quick se bo glass o be show blesses etutu so a polish be shene kama pese o scale gold ni silver ni o be pro aboto be modern kumasi ya be ni kama ya wa Bripo Junction Total Filling Station Tachi my magazine off Market Road modern ko ho en cry ko fodu ya ta 0559-139-582 Time Herbal TIME malaria numbi bonumu atu emoa pedua nu tutu biedi ojo ho anya pedua edro ni Time HH eno na ebu ni pedua no propete wampele rodo so enkoyi jiba ensanini una hompo bema unum bia bema na hombo atiesi Time 0244 na 417-669 Ghana Growth ya di adwuma ba yes am getwa we Mastercard and phone 15 to 35 penny paper frɛ ginamba no 0308-255-775 Antipolin so mama me da say ye nua ba gifti abrabo ebi te say de wo ya abenkwan wo heda kodwom na wo hu say ne enkwan we na meye eti meto we na abedru fi a wo hu kwan abefa so a wo be ye dey wo be ye nkwan na ye dey ama na ye yie na wo hu say na ye wie mi bedi ama na ye yie de me kan nyina ne say eye abrabo ye fa ne emamu wa wotena se say me hyehye me bra me ye we mi dru fie say ya me ye say obi a wotini asu adwuma emfie 9 eno ye abrabo ana wo body akọ wanim wo su adwuma emfie 9 na wo pon wo ho no na wo botaye ne senti a wo kosu adwuma no na wo su adwuma ne wie wan fa adwuma na anya adwuma ti sabi o se wo wie adwuma na wo ni wo ho hwe a wo campaign wo kronim wo beti akopɛ wo campaign aye sabe nya se wo su adwuma pon ho ana kyenkyena ye se akopɛ container na akopɛ store na wo kɔ bie wo de wo wie na wa ho boa nso ye a wo timi kopɛ wo campaign ana wo hyehye wo niema na sabi o obi a wa kan se wo su adwuma wie apon wo ho wo kopɛ de wo nkran eti nkran ho na akopɛ adwuma foforo adwuma bɛ na wo kɔ nkran se wo kɔye a sabi o kɔ duru nkran no be ma wo no wo ne yire wo so wa mo wa mane he na no ne wo kɔda kɔpem se wo ba ne ba ya wo ba yi entokwa ne siu anwumere na be ba de ka kɛ kɔpɛ ba bi da na ntonton ba we na kɛ se no mfa wo nkofie eti wan kasa no abenkwa na wo start se wo ye no was akofa putohwie gu so abɛfra abenkwa no be da na tinya aye da mana yi eti abrabo no wan kasa na se wo tena se wo hyehye wo bra
na wanya baabi fa pin bi do wan ede esi so wan toto ni emaye sebi abaya te se de wo body tie ne de ahoden esi wo body mu se de na me se champion ka no nyadoa adwuma ede e wo kuronim enti sebi se hairdressing ne kwa na anya yi a ada na ne wo fa en ho so nkoya adwuma se mi kodi pa na me de atoa me ho so kuronim adwuma ho bato ko ya botaye enti wo de ko nkran no amamu sa e na ade akofa ba wo de akofa nyinse na ade abafie na nso ni nyina mu na nya hwe de me kan se eniema ne de nya hwe agu awieti mu na befa so abeden wo be hye na Louis nso ma me nka bibi nkyerɛ wo be mate sai wo de ye me empa wo kye wo se hwe wo ba asa no ahwe se emfie na ni man iska da mama wo de waka mate ne pe bibi di asende no na sa wonye wadwene sabio oba na waware no wone ne wo a wonhwe ne mama no ana ne mom ne me ka kyerɛ se sisa wadwene na tu wo ho fo o ba de wo ye wo ba brada no na gift ho high no so for mama YouTube fo nyame hira mo papa esi se de mate aguso amohwe ye no brache London yadase and DNA no next week yes e be ne na next week na eni ese doctor na tukwan next week e be ba so tibrache onso fa odi ebra kende idi 2 million aba eti mesira mo first kan mra na enkoye la so fo nso na no lawyer frɛ papa no wa ama sese de asem ne koyo so court ne kumasi to yo so no yesre ye ka lawyer no ti aboafo mumu ankola no na eje ni mpo aten e dade watire chiru mu awia se nkura ne niam na no befa eti mumwa ye nyi nkura ne niam ma wo di for brem church yentrafa ko nyen ngwase utira okrum na sablabo ni nkoya tubata cheko pe baby ebo ho dwa ene be na enyi aba na ye no na emom okoduru nkra no kuro bi ye fe ni kentenku emaba ono mo soso ne ma kakra akra tonton fe eni nku no ye fe mo kentenku ana mema no so a omo so bo brazia no wo ma ya asene so no ye fe mo kentenna kentenku ni kentenna ede nyin se ne bai eba obie ni ho no mo bitima hwe ne yongo ebi na to wo no etu batana otu yende ye kama na emom kentenku na de si woni so every sababa obi ahia bema na so se ne pepe osikayedi de bia no man 15 kwa meje de bia man 26 amaje afuna ba check your credit o point no wonder well ene utrinwi enso so nyesa emunu na bema de ba wo ye firi kenten na o pebi na tie dia ko ana aso akoda na wakonyin nsem wi kenyin asem tibidi na ko na fa hu ye because so the agenda na si utiri se wo firi kuma se wo kula ase be kuru kesim wo be ye djuma adna konyin nsem ka fe be man no 2 months ka fe no si sonimu ne twiri gibibidi esi wo ye huye na kana nimla oso ena okon kan ya mana o ma bom o ma yoyo muto no sisa obenwa ma o be kokofo kente kwa no waton e di na koye yin next time maybe si wa blabum wo yo ba nya o hye be ma wudi wa man won ya wo se makoda obenyin sen hwe kente kunyin sen 4 years wonya wan sidimpo it's a shame wa ye mre na sisa ye nua be man in fact Louis me tin ho yawo 7 producer mi pokobna me see so ye be ma pako se baba wape na oni ne danyi sana so hwe na oni aponche pe aponche be ma na pampam bon ana ne penyanse ne utirim akoda ne yawodia jama me ne life man hwa akoda no na nye mentumpo ma akoda no na dachi wonu so nya wo doka kradia ma papa ade ye bema ade ye ukosia no etrosam de me fa ho ye nyina di tro nembo makoda na pa etu makoma di akoda no wo makom atare sem adware semu ene mpobo semu bra Louis swenyansa ne peska bajana se kakra bia menya bia beba masa Ivo mi se mo me man up to any week but my team aye sad ye be we afa ne hwadwere yo me da se na offense kokobin kwajo bo achenso se da bay se ye boye ho ene yeso so ni papa yale ti da bay no ajabo ya ye panyezo da bi obeba nyabotre o to se da bay
Sani ye producers. Adam pose da be. Nti Nyankopon ya adema. Week here isimu. Yes sister Fiabo New York. Okay. Enra so sika na de akoma Linda. Ya won kransa. Okay. Emma me frɛ mo ne Linda di nkomo. Ma Linda kyerɛkyerɛ ni fie. Ewo kropon wa kyese ma me na gigi di nyina. Obama na busu fire research. Ahwe Linda fie a wo film. Wonderful. Yes sister Fia. Ebi a wo bia ade Nyankopon. Wo nhyira wo papa. Na abrachei obusa se shoe no upe brown na black na me so papo no so obre brown wa uni bet ya oni bebo domla black na on brown kan there be o ma baako na tumi amachi bibia so wo no remese e di oche brown and black 0554931930 4893193 obusu abetimi abaso u baso a radio set TV set no twe na de opesa wo kan yente yeni ebre no ya are ketwa. Hello Pachodi baby akasa free. Good afternoon. Afternoon. Mama also for today. O say nyame video for no say. Yeah, o say dia be but say you say dia. What na ho. Oh, and then so you know making no. Ama aroho akan yi e chance. Abranche no ababon yi si so ese no yin da ho ni na de wa mo ni na ho ni na eye wo so relationship between na bo ma wo ni na chi bi ya e how so it is mo ni da ho ababo ni bi o he kan so man ka to ni na ho yo ye to su ni no abaya yin so no wo no hu se abrabo ni no aye de na man na wa baka wo chi na no pubi wo so ni ama wotimi akone ni wa brabo wo ko sia we no gi be okonya ya na de yan ko bibia so bi because aye district ana wonya obi a obe that's papa nyamishra. Hello Edru. Hello Pachodin baby akasa free we ba to tan le pa de ke penso yenti Hello. Ada mereka ni na tentu. Kami bicara ni pangai pun jadi bahasa na ini saya orang ini saya om ni jano. Orang ni pa mereka wasa ni na 4 years ni na umat yang oka. Ya ti. Macam dia ada macam mentekan na jadi di wasa ni na om sama no. Oso apa kama ni kau ini mau mereka jenis apa? Jadi bekan. Orang ni pa memfan pas kau mau bang. Ya ben sa. Hello. Udi baby akasa free. Because me get gifting that person. Yenti o gifti. U name na ni wa ka dwemu. Hello. Udi baby akasa free. Pacho, good afternoon. Afternoon. After me filo. Because I feel a good night to Yenti o filo. The American say, I was say, Nisa Abrabo, we need to say, me kofa mpna, ana me bi koda, na me di nyame hu ade abo me bra. I was say, every mujeni. Na ye di bobra no ekuni if you say ma me so me na mbim na se ni mama me ni da ho a na mi ma ka sa mi bri mi mojeni eye adwuma na ka mi ngi ndi se situation bi sa abeto no you na so we ni na e adisua de a aba ma mi so me hu se ni esi a metum me di abobra na me di atu. Hello. Miradin baby akasa free. Hello. Yeah. Ghana. I said, dying 1,000 democracy. I don't know. Hello.
Hello. Oh. Hello, Udini baby akasa free. Good afternoon. Afternoon, sir. Udini baby akasa free. Yentio. Baby, I'm maybe the month and I'm on funny. It's very the if you never cause we are. Yes, Samu. And some of them your baby and Canada home fan now, Obama Zuzia, or some of the some demand. Bye. Hello. 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 Udi baby are free. But you have to. Yet you. Yet you. The meeting I can go. I shouldn't see the Knesset Mana. What's your name? For Mana, you send me the 2 5, the Popiki, maybe I will hate him. I have one of the managers. You are mistake. The starving on your mother, or maybe you should be. Now I just know who got to a left point. Hello. Hello. Me Radini baby akasa free. When I'm my hanky up and Richard yes, so as I was saying, ladies in show Abba because and then most of the guys in this 21st century don't want to stay with single mothers. Now only be a customer, not now. A very, very difficult then maybe this will be a different and don't sort to wash it. The meeting I can tell you in life only depend focus because of Brabon or be on bomb mount. Yeah, that's it. One cast one can say I'm more bra. It's a voice young man every you show anyhow. It is on trouble on nothing on the correction. Yeah, that's it. Hello. Hello. Udin baby akasa free. Whether Bacho, like I said, Puchoja. Yentio. Bacho. Obama, Okoma, on your bike, Mujafa, you get not make a kaka. You. I read on the book kind Bible, going to form and my Bible church or Doya de Mutu. But I will be out in the car at 2 many pa, and as we hear Buja Gumani pa, a Christian and dance out on it. Into the year, I first your my Christo. Oh, I bear to say when I invite here to a mass around because them are a Jew Tima. And so, Konakoshi Muja Gumova, because the Christo Penny was out on the Marina. That's it. Where we, Mayoa, Mushia Mema, Montomo Boise, 2 months a pet. Osema kwanyem ono wa amafo awo na minisa sem wenu ye bewie ama gifting so ne ho adwono si gifting me ma up to Monday freno se wo yasem papa bia ma adwa da be sa tra so no be hu mi foforo ne wa hu mi se komsheni ba Debora na dwada no timi tunu hia obehia mi se frem ya matezas so Sompa Nkomo suni Ebola edwasi ya soreso ama dwumadi edi won so aba